Sanibonani guys, igama uNqobeleni Bathela Masibela eNimbango mhla ka-18 September. UHlathi guys unesibindi. Ufike qathatha ofisini likaZoleka ezomtshela ukuthi lalela la, ngiyakunika lento oyifunayo. Wabuza uZoleka, uthini manje? Wathi le divorce lo kade uthi uyayifuna, ngifuna ukutshela ukuthi ngiredi-ke manje ukuthi-ke siqhubeke ngayo. Emva kwayo-ke ngifuna 50% wami wayo yonke into onayo. Hhayi bo guys, uHlathi ngabe uselambe ngaleyo ndlela ngempela ukuthi aze afake nale gama leli la 50%. Uthe uke nje uzama ukungirobha, yeso, uke uzama ukungirobha, ngifuna yonke into, cent by cent. Imagine, ufuna yonke into kodwa akayisebenzelanga. But anyway, umane nje warelaxa uZoleka, wamlinda kahle, waphuma wahamba uHlathi efuthazela. Kubonakala nje ukuthi ufuna ukumthusa uZoleka ngokuthi phela-ke le mali kumele ayithole njengoba injalo. UZoleka kumane nje wahlala ocingweni, wafonela lo mmeli wakhe lo ofihla iy'mpahla zakhe, uMiss Shwete. Hhayi-ke washo ukuthi ngicela uphuthumise la namhlanje e-ofisini lami. Kubonakala nje ukuthi uZoleka ufuna ukuba nesiqiniseko sokuthi uHlathi akatholi ngisho isenti. Hhayi-ke guys-ke ufikile endlini uHlathi, waxoxela-ke umfowabo lezi ndaba lezi, esho ukuthi yeyi uZoleka angazolinga yena amqhele kakubi. Uyifuna la imali yakhe, uyazi vele ukuthi isigebengwana, uzozama ukwenza amaqhinga ukuthi angamniki le mali kodwa yena uyayifuna. Wamtshela-ke umfowabo ukuthi yeyi kodwa umgadi loya muntu wesifazane mani u-powerful. Yazi loya muntu loya akanqeni ukuqasha inqwaba yamagqwetha azokwazi ukuthi amlwele leli cala leli, agcine impela alinqoba. Useyasho-ke uHlathi ukuthi nami ngiswele imali yazi, kufuze ngabe nje ngithole ummeli ozokwazi ukuthi angikhulumele, abheke futhi ukuthi lo muntu lo angeke yini aze angirobhe. Ambuze umfowabo ukuthi hayi bo, indaba ngempela ungazami na ukuthole ummeli wakho? Wathi bayabiza la bantu, ngizobakhokhela ngani? Kanti hayi bo, uYanga indodakazi yakhe uHlathi ubheke laphaya nje eceleni, indlebe yonke ilalele ngoba kuke kushiwo guys kuthiwa iy'ndlebe azinazo iy'valo. Uzwa yonke inkulumo yabantu abadala, lo mntwana emncane kangaka. Usecabanga amaqhinga angamsiza ngawo uyise ngoba singathi naye lo mntwana uyibekile kule mali le kaZoleka, ebe eyi-step mother sakhe. Guys, ayibo, uhambile-ke uNtombo oYanga waya kumfowabo uLikamva eyombuza phela ukuthi yakhumbula leya ntombazane othandana naye, bani igama layo? Oh, uZinhle. Yazi ngeke ngezwe kuthiwa unina uwummeli, manje ngicela nje ungihlanganise nayo. Wamane wathi uLikamva lalela, sahlukana thina kabuhlungu kabi sinoZinhle, angifuni nje into ezongihlanganisa naye, angeke nje ngikwazi ukukusiza. Wathi ngiyacela Likamva, utata uyasidinga, udinga ummeli utata, angeke akwazi ukuwina leli cala engenawo ummeli. Wathi uLikamva andinandaba mina, angifuni nje into ezongihlanganisa naleya ndoda, angifuni ngisho ukuyisiza leya ndoda leya. Wamane wathi uYanga, kulungile, angisho ukuthi ngithathe ungise kuyena uZinhle, ngitholele noma igama-ke nesibongo samawakhe-ke ukuze ngikhone ukuthi ngimguglishe, ngithole ama-contact details. Ngiyadinga ngampela ukuthi singisizo kuyena kule case kababa. Hayi guys, ngampela-ke uLikamva umsizile-ke uYanga, wamnikeza-ke yonke information ayidingayo. Wagcina ehambile waya kuHlathi-ke uYanga wamtshela ukuthi lalela baba, kunomama okanje okanje kanje uwummeli, ngicabanga ukuthi mengase umfonele namhlanje angakwazi ukuthi akusize. Guys, ubephuma eholidini-ke uGirl phela ubekade edliwa i-stress kanzima kabi, ecishe impela elahlekelwe umsebenzi wakhe nge-information ebikade iputshuka laphaya yokuthi uyabandakanyeka ekufihleni iklayenti elinecala. Kanti-ke akupheli lapho guys, uSydney benolwandle bamsiza bona, bawayipha yonke leyo information ukwenza isiqiniseko sokuthi umsebenzi wakhe phela uhlengiwe, lo omama wekhaya lalapha kaZondo awugcina umlahlekela. Uphuma-ke nje eholidini nje u-happy uGirl, uyibona nje ewumuntu ose-free, ungasazolandelwa umuntu, ongeke asaloke kuthiwa kune-information ayifihlayo ngoba phela-ke ngathi ulwandle umyeni wakhe uSydney bamane nje bathi take care of that problem for yena. Uthole i-phone call-ke vela kuHlathi-ke yena-ke uhlengiwe, wamtshela uHlathi ukuthi hayi mina ngu-Mr Mabandla, yazi bengicela bandla ukuthi ungisize for i-case yami.
Oyi, waqala wathi heqe uvalo kuqala ngoba bengazi ukuthi i-case yani leyo. Hhayi-ke wamkhululekisa-ke uHlathi. Wamtshela ukuthi hhayi angibulalanga muntu, angitshontshanga lutho. Le case nje imayelana ne-divorce yami nonkosikazi wami. Iyilwathi damu uvalo. Kuyena-ke guys uHlengiwe wathi khululeka. Yazi asimane sihlangane kusasa, sizohlangana ekuseni ephalethi ngoba nginama-appointment amaningi kusasa ngizokuskwiza in. Hhayi wajabula-ke uHlathi wabona ukuthi sengathi naye-ke usezoqina umgogodla-ke angafiki nje elengise izandla laphaya. Uma uzoleka eletha inqwaba yabameli bakhe, uzobe naye eselethe owakhe ummeli okuwuyena phela uMrs Zondo ebese eyithulana phezulu. But guys kunento ethanda ukuhlekisa la kancane. Uyazi phela uZoleka usey'thendeni zakhe lo Hlengiwe lo. Usey'thendeni zakhe lo Hlengiwe lo. Usitholile ukuthi vele umuntu osebenzisa ikhosela tech computer uyena umyeni wakhe uHlengiwe and ubezama ukusiza yena uHlengiwe. I'm sure mengase ngampela begcina impela be-exposed and uHlengiwe ethole ukuthi uZoleka usey'thendeni zakhe, naye uzomane amsize kakhulu uHlathi, ngisho ingenayo ngisho imali yokumholela uHlathi, esenzela nje ukuthi amzwise ubuhlungu uZoleka ngoba phela naye uzama ukumzwisa ubuhlungu ngokuthi alokhu elandelela le case le aseyicabanga ukuthi yena useyivalile uHlengiwe. Guys, hhayi ngathi impela kusazoshuba-ke uma kunjena. Useze wazama-ke ukuthi abe umngani nesitha-ke uZoleka ngoba nakhu nje ufuna ukuqomba phansi umndeni wakaZondo. Uhambile-ke wakulinda ngoba uyazi ukuthi uLinda uzwana kakhulu noLwandle. Wambuza ukuthi ngabe i-loyalty yakhe imi kuphi. ULinda-ke guys phela ngeke umane uthi nje i-loyalty yakhe ime koZonda, uwazi kahle ukuthi umuntu okuphakelayo ulaphaya kaMabhikicha. Hhayi umane nje uNtombo wahamba-ke waya kuyena uLwandle bandla ngokukhulu ukukhululeka wamthengela i-chocolate cake. Wajabula-ke u-girl kodwa kubonakala nje ukuthi khona into emdlayo ngaphakathi. Ekugcineni-ke uthe selilumile ikhekhe kabili kathathu, wabuza uLwandle ukuthi vele kungani abona yena uLwandle noyise besebenza ebusuku, babesebenza ngani vele. Wamane wathi nje uLwandle uhlanganaphi sisi, yini ngibuza lo mbuzo awukahle awungiyeke. Waqeda waphuma wahamba. Wase wahamba kuLinda wayotshela uZoleka ukuthi ma'am, i-loyalty yami isancike kuwena but ngizamile ukumbuza uLwandle ngokuthi kungani babesebenza late benoyise laphaya ekhosela tech offices, kodwa wanqaba ukuthi angitshele. Wamane wathi nje uZoleka khululeka wena ungabe usayixaka, mina ngizoyenza iplani yokubaveza lapho ukuthi ngahle kahle bawoba. Guys impela uLwandle uyasebenza nje, uyeza emsebenzini, impilo yakhe kungathi nje i-normal. Akazi ukuthi nabantu abamqaphe ngeso lokhozi abalinde nje ukuthi kuphume nje that one word ukuthi uLwandle is involved, his father is involved and they were helping umama wekhaya ebese kuthiwa lalela, it's the end of the road for you all, the end of the road for all of you. Guys kusazoshuba phela lapho-ke amazwela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.